Večerašnja tema je svetost kao merilo duhovnog života. Svetost je nešto što je jako teško iskazati rečima. A opet svetost je ono što nas privlači ka Bogu i zašto dolazimo u crkvu, jer svetost označava prisustvu Boga. Ovo je tema koja je možda po nekima trebala ići na kraj, ali mi počinjemo sa njom, jer jednostavno duhovan život bez svetosti gubi svoj smisao. Jevrejska reč kadeš ili kadoš ili kodeš, kako je ko već izgovara, označava nešto odsečeno, odvojeno. U biblijskom smislu to treba da označava nešto što je iznad stvorene prirode, nešto što je nadprirodno. I kada se stvorena bića susreću sa onim što je nadprirodno, to u njihovim dušama, u ljudskim dušama, znači izazivaju se ta pobožna osjećanja, jedan trepet duše čoveka u susretanju sa onim što je iznad stvorene prirode, sa onim koga zovemo Bog. Nažalost, kod nas u našem narodu često je prisutan izraz viša sila i nekako apstraktno govore o tome, a treba u stvari jasno reći ne viša sila, nego reći Bog, imenovati Boga. Imamo jasnu veru u Boga. A duhovni život, to bi bilo u stvari naš način života u crkvi. Naš način znači na koji mi ispunjavamo te evanđelske zapovesti i na neki način kako služimo Bogu. I kroz to, taj duhovni život i kroz to služenje Bogu, naravno stičući te vrline, i kroz sve te tajne dobijamo osvećenje i postajemo sveti. Svetost nije privilegija nekih pojedinaca, iako neki to smatraju kao neki elitizam u crkvi, nego je svetost svojstvena svima nama koji smo kršteni. Znači, svetost nije privilegija pojedinaca koji su dobili to od Boga na dar za neke njihove velike zasluge. Nego na svetost smo prizvani svi mi koji smo kršteni, kako se i kaže u molitvama, krstio si se, osvetio si se, prosvetio si se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Svetost je znači prisutna svim hrišćanima, dostupna im je i oni su pozvani da u njoj borave, u njoj prebivaju čitavoga života, a ne samo na određene momente da se sete crkve, nego da stalno zajedničare duhovno sa Bogom i sa svima svetima i da kroz čitav život svoj imaju misao o Bogu. Da se sećaju Boga, jer ono što čoveka odvaja od Boga, to je zaborav Boga, to je nešto što preko čula može da ga privuče u ovaj svet i da na neki način počinje da greši, počinje da se odvaja kroz greh od Boga. U crkvi, znači, postoje razni sveti ljudi, sveti, i mi ih zovemo likovi svetih. Od proroka, apostola, svetitelja, mučenika, prepodobnih, besrebrenika, pravednika. I mi slušamo te reči i često ne razumemo njihova značenja, šta ona tačno znače. Znači, među svetima postoje ti likovi sveti ili skupine svetih koji su na jedan način proslavili Boga i na taj način stekli tu svetost. Na primjer, neko ko je
stekao svetost proročkom službom, nazivamo ga prorok. Neko ko je stekao svetost apostolskom službom, nazivamo ga apostol, sveti apostol. Ima apostola koji nisu postigli svetost, znamo na primjer kao što je Juda i još neki koji su otpali. Svetitelji, to su ljudi koji su u ovome svetu imali visoku blagodat posvećenja, oni su naslednici apostola, to su episkopi, znači oni koji su svetost stekli služeći Bogu kao episkop, u episkopskom činu. Kod nas se često pogrešno kaže, na primjer, kaže svetiteljka Petka. Ona nije svetiteljka jer nikada nije bila episkop, ali je bila monahinja, a to je tako da se zove prepodobna. Znači, postoje onda mučenici koji su svetost stekli stradanjem za Hrista, kroz podvig mučeništva, jer, kaže se, od ove ljubavi niko nema veće da ko svoj život položi za Boga. I oni su najviše u početku doprineli širenju hrišćanske vere, jer je to ostavljalo izuzetan utisak na sve one mnogobožce, gdje se reč Božja širila, kada je neko spreman i da postrada i da primi smrt verujući u Hrista, kad ih ni smrt nije mogla da uplaši. To je ostavljalo izuzetan utisak na one njihove mučitelje i na narod ostali, i hrišćanstvo se u prvo vreme izuzetno širilo mučeništvom. Jer imali su u vidu, znači, da ko se odrekne Hrista u ovome svetu, odreći će se i Hristos njega pred svetim anđelima. I sa jakom verom u vaskrslog Hrista, u Hrista koji je pobedio smrt, oni su u tome zadobijali veliku hrabrost i snagu da pobede strah smrtni i da na neki način posticani onom ljubavlju koju je Hristos za nas, koju je Hristos pokazao prema nama kada je stradao za nas, jednostavno ta silna ljubav u njima je bila takva da bi su i oni želeli da Gospodu uzvrate jednom takvom žrtvenom ljubavlju. Onda prepodobni imamo, znači, tako prepodobnima zovemo monahe, i neko bi se pitao, a što se oni zovu prepodobni? Svaki čovjek koji je stvoren, kaže se, stvoren je po liku Božjem. On potencijalno u sebi ima nešto od Boga, Bog je utisnuo u njega, kako mi to zovemo lik, ali neku bogolikost je Bog u nas utisnuo i to nas čini sposobnim za zajednicu sa Bogom, da mu se molimo i da postajemo prijatelji njegovi. A podobije je neki naš, da kažem, životni cilj koji treba da postignemo, podobnost ili podobije, što bi značilo kao neka sličnost Bogu. Kako jedno stvoreno biće da postigne tu sličnost Bogu, jer kako je moguće biti sličan Bogu? Naravno, ne po suštini, ne po prirodi, on će uvek za nas biti nedostižan po prirodi, jer je on nestvoren, a mi smo stvoreni, ali ima ono po čemu možemo njemu biti slični, a to je po dejstvu, jer Bog, to su energije, znači Bog deluje milošću i mi možemo da milujemo, da budemo milostivi. Bog deluje ljubavlju i mi možemo da volimo. Bog je pravedan i mi možemo da budemo pravedni. Bog je dobar i mi možemo da budemo dobri. Bog je svet i mi možemo da budemo sveti. I
Znači, cilj naš u ovome životu je da postignemo podobije Božje, da postanemo njemu slični, i to je zadatak svih ljudi, posebno da kažem nas hrišćana, i taj trud naš da dostignemo to podobije Božje možemo nazvati u pravom smislu duhovni život. Duhovni život jeste sav naš ovozemaljski trud da dostignemo taj visoki zadatak koji nam je Bog postavio stvarajući čoveka, jer on je za nas postigao najuzvišeniji i najteži zadatak, da budemo slični njemu, da budemo bogovi, da budemo sinovi Božji. Nema težeg zadatka od toga, ali nema milijeg i nema lepšeg zadatka od toga ispuniti ga. I mi smo, znači, mi to podobije na razne načine ispunjamo. Znači, sad, zašto zovu se monasi prepodobni? Prirodno je čoveku, shodno ljudskoj prirodi je da se ženi i da ima decu. I on može da i na taj način postigne svetost. Ali monasi kao da idu jedan korak dalje od onoga što se od njih traži. Oni lišavaju sebe i toga što mu je prirodno, znači lišavaju i da imaju porode, da imaju decu, naravno Boga radi. Da bi što idealnije ispunili evanđelje. Monaštvo ništa nije drugo nego jedan način života na ovoj zemlji, pokušaj da se na najidealniji način ispuni evanđelje koliko je to čoveku moguće. Naravno, to ne isključuje slobodu volje čoveka, pa i monah može biti nedosledan tome svom izboru u nekom momentu i može zaista doći do jako teških duhovnih stanja i porobljenosti i pada i greha, jer ipak to što on izabere da živi monaškim životom ne znači da on gubi slobodu volje i da gubi mogućnost da greši. I upravo oni koji su na taj način postigli svetost, znači ostavljajući svet kao monasi i lišavajući sebi onoga što je čoveku dozvoljeno, prirodno, blagosloveno, Boga radi postizanja uzvišenijih, znači uzvišenijih ciljeva, radi dostizanja veće blagodati Božje. Zato su ta vrsta svetih koji su tako dostigli svetost nazvali prepodobni. Onda postoje besrebrenici, to su oni koji su sve što su činili, nekako su činili besplatno. I oni su sve što su činili su besplatno i bili su jako strogi u tom podvigu. I što bi rekli, za badava su primili, badava su i davali. Oni su jednostavno bili sluge Božje, kroz koji se izlivala Božja blagodat, ali pritom su i tekako živjeli vrlinskim životom. Postoje onda sljedeći lik, to su pravednici. Pravednici su ljudi koji su živjeli porodičnim životom, pobožno, ženeći se, udavajući se, rađajući decu i negujući tu decu u veri, poučavali su ih o velikim i slavnim delima Gospodnjim, poučavali su ih bogopoštovanju i sami su sebe tako poučavali, dolazili u crkvu, molili se, život živjeli čestito i kroz svetotajinski život, kroz često pričešće, oni su sebe osvećivali i prosvećivali i dostizali duhovne visine. Sad, znači s jedne strane postoji naš trud na postizanju i na spasenju, a s druge strane je nešto što je Božji dar. Naše je da se potrudimo i naše da stičemo vrline koje su zaista neophodne da bismo postali slični njemu, a samo osvećenje je dar Božji. Znači,
Jer vrline su pretpostavka da bi došlo do osvećenja. Znači, mi moramo da stečemo te vrline da bi Bog mogao da deluje u nama. Ali ako mi živimo grešno, onda mi ne dajemo u srcima našima, u dušama našim, ne dajemo prostora Bogu da On deluje u nama. I kada ne dajemo prostora da Bog deluje u nama, onda mi bivamo lišeni svetosti. A kada otvaramo srce za Gospoda i prihvatamo njegovu svetu volju, znači onda mi dajemo prostora da Bog deluje u nama i da Bog bude u nama. Po rečima Svetoga pisma da se kaže divan je Bog u svetima svojima. Jer oni ne bi ni bili sveti kada ne bi Bog bio u njima. Zato i mi, kada poštujemo svete mošti, kada se molimo nekom svecu, mi to činimo jer verujemo da je Bog u njima. Kada dotičemo stelo nekog sveca, mi verujemo da Božja blagodat, te večne Božje energije koje su počinule na svecu zbog njegovog života i po smrti njegovoj deluju jer su večne Božje energije i osvećuju. Bez obzira koliko ih neko nekad držao u beščašću, koliko ih sramotio, kao što je to, na primjer, bila glava svetog Jovana Krstitelja, kada je on ubijen, pa je, da bi ga što više posramili, on je bačen na đubre, znači njegova glava, onaj za koga je sam Gospod rekao da se nikad neko ko je rođen od žene nije rodio veći od Jovana Krstitelja. I taj koji je u rodu ljudskom najveći koji je rođen od žene, a Hristos je rođen od deve, znači to je velika razlika, on je veći, ali niko rođenih od žena nije veći od Jovana Krstitelja. I taj koji je toliko veliki, koji je tako uzvišen, koji je dostojan svake pohvale, svake časti, on je doživao najdublje sramoćenje da je bačena njegova glava u đubre i tako zatrpana i tako vekovima ostala dok nije došlo vreme da po promislu Božjem se i otkrije ta glava i pronađe i da ponovo bude u časti, u crkvi, u poštovanju. Znači nisu oni sa tim što su nju bacili u smeće, da kažem smeće u đubre, nije ona izgubila svetost. Jer svetac, blagodat koji je stekao za života, počiva na njegovim moštima. Ne samo na moštima, nego deluje i kroz ikone koje ih izobražavaju i na molitve deluje i u dušama našim. Tako da u sticanju svetosti znači prvenstveno je potrebno voditi jedan vrlinski život. A da bi bio vrlinski, on mora proći jedan ponekad i bolni proces, da se pobedi taj stari čovjek u sebi, da se koji robuje, kaže, varljivim željama i strastima koje ga varaju, jer imamo u Svetome pismu jedan primjer jednih reči koje kaže, obnavlja se, kaže, kao u orla mladost moja, i mi tako pretrčimo to, deluje lepo pesnički, ali ne znamo šta znači. A orao je jedna ptica, dugovečna ptica, može da živi čitav jedan ljudski vek po starosti, međutim negde kad dostigne uzrast 40 godina, bude gusto perje, slepljeno, masno, gubi aerodinamička svojstva, ne može da leti kao jedan mlad orao,
Kljun polako postaje previše savijen, pa ne može lepo ni da zagrize taj svoj plen. Kanđe postoje isto prevelike, pa ne može ni da zgrabi dobro plen. I on ako ne preduzme neke radikalne mere, on ne može dugo živjeti jer neće imati hrane. Šta orao čini? On se popne na neku visoku stenu, udara kljunom, znači u stenu dok ga ne odlomi, jer orao može da odlomi kljun. Treba mu oko 40 dana da mu izraste novi kljun. Posle toga on tim novim kljunom počupa sebi svoje perje i počupa sebi svoje kanđe. To je jako bolno. I treba mu otprilike oko 40 dana da mu ponovo izraste i perje i kanđe. I posle tih 40 dana je on kao mlad, kao nov. Zato se kaže, obnavlja se kao orla, mladost moja. Zašto je to rečeno? Koji je duhovni smisao ovih reči? Pa, smisao je taj da pobedimo tog starog čoveka u sebi, koji robuje varljivim željama i strastima, kaže, kojega mame i varaju, je bolan jedan proces. Kao što orao mora da slomi kljun, kao što orao mora sebi da počupa perje, kao da što mora da počupa znači svoje kanđe. Taj trud da čovjek pobedi tog starog čovjeka u sebi je bolan i to je jedno duboko pokajanje, jedna duboka žalost, ožalošćenost za svoje grehe i kroz to i podvig pokajanja on, možemo reći, oblači se u novog čoveka, kao kažemo u Hrista. To je kao novo perje, nove kanđe, novi kljun i on postaje sposoban da živi. To je jedan način da prikažemo taj duhovni život od tog starog čoveka kao novom koji se obnavlja, koji postiže savršenstvo. U Evanđelju ima jedno evanđelje koje se stalno je u upotrebu u bogosluženju, a to su blaženstva. Blaženstvo je teško izraziti tu reč, ali ono označava neku punoću Božih dobara, gdje je duša zaista preispunjena, radosna, srećna i Gospod nabraja kao jednu lestvicu ta blaženstva koje su neophodna za dostizanje duhovnog savršenstva, što bi rekli podobija Božijeg, ono što smo govorili, znači što nam je cilj da postignemo u ovom životu, da postanemo slični njemu. To možemo nazvati na raznim načinima. Podobije Božije, duhovno savršenstvo, svetost i tako dalje. Jer Bog kaže u Svetom pismu, budite sveti jer sam ja svet. Tako da cilj našeg života, u stvari sav naš život treba da bude prožet svetošću, ne da je to u jednom momentu, nego sav život da je sveti, od početka pa do kraja. I Hristos kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Znači da imamo za uzor ne nekog običnog čovjeka, nego imamo za uzor samoga Boga i njegovo savršenstvo koje on ima. I kad se vratimo na ta blaženstva kojima se govori u Evanđelju i Gospod znači govori o tim blaženstvima, on počinje sa blaženi su ništi duhom. To je s jedne strane ono sa čim i čovjek u ovom svijetu počinje. Grčka reč makarif to hitu pneumatos, znači u prevodu na našem savremenom jeziku prevedeno je bukvalno, znači blaženi su siromašni duhom, a slovenski prevod, staroslovenski prevod je po meni malo bolji, sadržajniji, precizniji, jer koristi reč
ništi. Od ništa. Znači, šta je tu blaženo? Ništi duhom. Ko su ništi duhom? To su ljudi koji duboko shvataju da su ni iz čega stvoreni i da su ništa bez Boga. Da ništa ne mogu bez Boga. Jer taj osjećaj ništosti je veoma koristan zato što mi pravimo jasnu razliku između stvorenog i nestvorenog. I mi sebe doživljavamo kao stvoreno biće, a Bog je, znači, nestvoren. I to je jako bitna stvar da shvatimo šta znači, ko smo mi u odnosu na Boga. Kada shvatimo tu istinu, da smo ni iz čega stvoreni i da smo ništa bez Boga, onda to u nama izaziva da budemo potpuno upućeni na Boga. Kao što i malo dete, ono je svesno da ono mnogo toga ne može i kad mu nešto treba, ono se obrati svom roditelju. Odmah pruža ruke, odmah hvata majku za suknju, odmah traži ono što ne može da se popne negdje, moraš da ga podigneš. Ali on traži. Znači, od koga traži? Od onoga ko može. Znači, Bog hoće da mi to spoznamo, da smo mi kao deca u odnosu na njega. Da mnoge stvari koje hoćemo da postignemo, mi u stvari treba da postignemo uz pomoć njega. Tako i želja da budemo bogovi nije nama tako strana, jer mi nosimo u sebi njegov lik. Ali sve što je želja može i da se zloupotrebi. Tako je đavo i zloupotrebio, izazvao čoveka da to zloupotrebi, da pokuša da postane Bog bez Boga. I doživio je, ne da je postao Bog, nego je doživio da se odvojio od Boga. A onda je osjetio da je tek ništa. Sad, to bi mogli da nazovemo ontološka ništost. Jer on je stvoren iz čega, ali to nema krivice. Ali je veoma bitna za duhovno napredovanje da je čovjek svestan da je on ništa bez Boga. Međutim, postoji jedna druga ništost koja nije pohvalna uopšte, a to je ništost koja je nastala od našeg grijeha. Budući da smo stvoreni ni iz čega i da smo ništa bez Boga, mi smo se ipak drznuli da ne poslušamo Boga. Da pogazimo zapovest Božju, da ne vršimo volju njegovu. I doveli smo sebe u jedno jadno stanje, u jedno bedno stanje, u jedno ništo stanje. Em smo ni iz čega stvoreni, em smo ništi onako ontološki, em smo još ništi i ništavniji zato što smo se usudili da grešimo i prepustili i tako. Onda sljedeće blaženstvo proističe, da kažem, iz ovoga prethodnog, posebno iz ovoga našeg svijesti da smo pala bića, da smo grešna bića, znači od one etičke ništosti, ne one ontološke, znači kad čovjek shvati tu svoju duhovnu bedu, to je svoju siromaštvo zato što se odvojio od Boga, onda u njemu se rađa ožalošćenost zašto se odvojio od Boga, zašto je to uradio, kakve se slave lišio. I to je ono sljedeće blaženstvo, blaženi su koji plaču. Nije bilo kakav to plač, to je plač pokajni. To je plač koji menja čoveka iznutra. Jer taj plač dovodi čoveka do blaženstva. Taj plač otvara u stvari čoveku nebo. Otvara, što se kaže, milosrđe Božije. Jer kao što kažu iskusni molitvenici, kaže, dve su molitve Bogu jako ugodne, kaže, izlaze na nebo direktno. Kaže, jedna je, kaže, kad se molimo sa pokajanjem, kaže, to izlazi pred Boga. A drugo je, kaže, kada stanemo na molitvu, sve drugo ostavimo kao nevažno.
To su dve molitve koje sigurno nas uznose, da kažem, licem k licu ka Bogu. Kad dođe do tog pokajanja, onda se stvaraju uslovi za sljedeće blaženstvo. A to su krotki. Blaženi su krotki. Ko su to krotki? Krotki ljudi, to su oni, kad ih hvališ, oni se ne naduju, a kad ih vređaš, sramotiš, ukorevaš, oni ne bivaju ranjeni, ne povrediš ih. Kako je to moguće? Kakav je to? Krotos je u stvari jedan duhovni pancir, jedna duhovna zaštita od gordosti, a s druge strane i od svih živih uvreda i poniženja. Pa odgovor je u onom prvom blaženstvu. Jer kad nas neko hvali, a mi zaista istinski smo usvojili ono da smo ni iz čega stvoreni i da smo ništa bez Boga, onda shvatimo da se on uzalud trudi. Mi znamo šta smo, mi znamo da smo ništa. On može da nas hvali koliko hoće, ali mi nećemo se pogordi mrziti, jer smo svesni da smo, ko smo i šta smo. I da bez Boga ne možemo ništa. A kada nas vređa, on nikad ne može nas toliko da uvredi i da nas toliko ponizi koliko mi imamo mišljenje o sebi, jer mi još niže mislimo od njega, o sebi mislimo da smo ništa, da smo nepotrebne sluge, kako kaže Gospod. I kada čovjek, znači, stekne ništost duha, kada stekne taj blaženi pokajni plač, kada stekne krotost, u njemu se sad javlja jedna jaka želja da na ovoj zemlji zavlada Božji poredak. Da na ovoj zemlji zavlada onako kako Bog hoće. Jer ništa savršenije, ništa bolje ne može da bude nego onako kako Bog hoće. I to su oni gladni i žedni pravde. Kaže, blaženi su gladni i žedni pravde. Pravde Božije. Šta je to pravda Božja? Teško je to u malo reči objasniti, ali mogli bi da to svedemo onako, pa to je ono da bude volja tvoja. Jer kad je volja tvoja, misli se volja Božja, tada je na zemlji u stvari zavladala pravda. Jer pravda je kada vlada božanski poredak na zemlji. Kada ne vlada božanski poredak na zemlji, tada imamo ovo bezakonje sa kojim smo okruženi. Ovo zlo u kojem sav svijet leži. I kada čovjek duhovno dođe do te lestvice gladi i žeđi za pravdom, da osjeća to kao jaku, duboku potrebu, jer glad i žeđ su veoma jake potrebe tela. A kada to u duhovnom smislu osjeti glad i žeđ, onda ima on jaku potrebu za božanskim poretkom. I onda ide sljedeća lestvica, da kažem, sljedeće blaženstvo, a to je blaženi su milostivi, jer će biti pomilovani. Znači tu, u tim blaženstvima koje Gospod navodi, je jedan savršen poredak duhovnog uzrastanja, savršen poredak kako se dostiže svetost. Blaženi su milostivi, jer će biti pomilovani. Milostivost, to su prvi plodovi ljubavi prema bližnjima. Jer kada ne bismo mogli da osjetimo bližnjeg, i ovo blaženstvo je zaista veliko milostivo, znači ovo je prvo bilo da šta čovjek treba osnovno da uradi na sebi, a sada on izlazi iz sebe ka drugome, ka bližnjemu, znači osposobio je kroz
ništost duha, kroz pokajanje, kroz krotost, kroz glad i želj za pravdu, osposobio je sebe u stvari za ljubav. I on izlazi iz sebe ka drugom i on čini u stvari milost. Blaženi su milostivi jer će biti pomilovani. Kaže se tamo u Svetom pismu na jednom mestu koliko je velika milostinja, kaže milostinja od smrti izbavlja. Jer ako smo dostigli stanje ljubavi, ne treba više da se bojimo smrti, to je naš zalog našeg spasenja. I kada čovjek izađe iz sebe ka drugome i kada počne da čini milostinju, onda se to njemu vraća na takav način što dostiže sljedeće blaženstvo, a to je čistota srca. Jer ne može naše srce biti očišćeno dok mi ne počnemo da projavljujemo milostinju prema drugome, dok ne počnemo da činimo dela ljubavi, mi ne možemo očistiti srce. Kako dolazi, Gospod je obećao onima koji budu čistog srca, da će oni Boga vidjeti. Kaže, blaženi su čistog srca, jer će oni Boga vidjeti. To je jedno, da kažem, veliko Božje obećanje. Ne može čovjek nikad ništa lepše zamisliti od lepote lica Božjeg. Jer u Starom Zavjetu na više mjesta se govori, kaže, Gospode, bit ću sit od gledanja lepote lica Tvoga. Ili nasitit ću se gledanjem lepote lica Tvoga. Mi smo okruženi raznim lepotama, divimo se, a to je sve stvorio On, Bog. A koliko sve to prevazilazi tvorac svega toga, koliko On lepotom prevazilazi sve stvoreno. Ali za gledanje lica Božjeg mi ćemo sebe osposobiti tako ako steknemo čistotu srca. Blaženi su čistog srca, oni će Boga vidjeti. I kada čovjek stekne čistotu srca, njega to pobuđuje, znači, na još veću ljubav. Da bude mirotvorac. Blaženi su mirotvorci jer će se oni nazvati sinovi Božji. Ovo je već jedan znak da zalazimo u božanski život, da polako gredimo ka duhovnom savršenstvu, biti mirotvorac, pa carstvo Božje, jedna od velikih odlika carstva Božjeg je mir. I mi ovdje u ovom svijetu stradamo zbog greha i gube ljudi mir. Svakodnevno se susrećem sa ljudima koji imaju problem mira. I zbog toga što nemaju mir, pate. Pate toliko da duševno stradaju, i neku utehu i neko izbavljenje tražu nekim lekovima, u antidepresivima, i postaju još bolesniji jer truju svoj nervni sistem i ne rešavaju problem. Ne dobijaju utehu kroz te lekove. Taj lek nikad ne rešava. Treba otkloniti uzrok. Jer sveti oci kažu, kada se neki greh stalno ponavlja, zašto se on ponavlja? Pa kaže, zato što se, kaže, borimo samo sa posljedicom greha. Sa posljedicom, ali ne, sa posljedicom se borimo, ali ne borimo se sa uzrokom greha. Jer kada bismo uzrok uklonili, ne bi ni bilo greha. Tako i kad su u pitanju te duhovne bolesti, ali to je tema za posebnu priču, je pitanje mira. Znači, ljudi nemaju mir, ali ne bilo kakav, nemaju mir Božji. Jer tamo kaže se,
Kaže Hristos, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. Ne dajem vam ga kao što ga svet daje. I mi hrišćani treba da smo svesni te vrste mira i da tražimo načina kako da dođemo do tog mira. I sve naše molitve, i večernja, i jutarnja, i liturgija, započinju sa tom zovu je mirna jektenija. Molimo se za mir. Ima nekoliko molitava za mir. U miru Gospodu se pomolimo. To znači, to je mir psihološki, mir koji mi imamo po sopstvenoj prirodi. Kada ga mi imamo, stao si pred Boga, tada više ništa drugo nije važno, nikakve brige, sve ostavi, stojiš pred Bogom. To je u miru Gospodu se pomolimo. Znači, ostavi sve, stao si na molitvu. Ovo je već što mi nemamo po prirodi. Za višnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo. Mi, znači, sad ištamo mir Božji. I mi molimo se da dođe, da nas Bogu dostoji toga mira, da On sve te energije mira Božjeg izlije na nas. I taj mir ima to dejstvo integrišući u duši, koji sve ono što je, da kažem, raslabljeno, uspeva da objedini i da da utehu duši, da da radost duši. I kad čovjek osjeti taj mir Božji, kako je to slatko, onda želi da to i svi drugi osjete i zato onda kaže za mir svega sveta i za nepoklevivost. Znači, onda se mi molimo ne samo za nas, nego sad se molimo da i drugi okuse kako je dobar Gospod. Znači, mirotvorci su zaista ljudi koji itekako se bore da zavlade božanski poredak na zemlji, ali ne bilo samo kakav poredak, nego da i mir Božji, znači, se izlije na ljude ovoga sveta. Dalje čovjek uzrasta, znači, i napreduje u duhovno, i postaje spreman za još neke uzvišenije stvari kada postane mirotvorac. Onda je to ono od sljedeća blaženstva. Blaženi ste kada vas progone, znači imena moga radi, pa posle blaženi su kad vas sramote i svakojake reči govore protiv vas, imena moga radi. Mi smo, eto, ljudi u ovom palom stanju dosta sujetni, volimo da o nama lepo pričaju, volimo da nas hvale, volimo da nam čašuši, da nam govore ono što nama godi. A ne volimo da nas ponižavaju, preziru, da govore o nama ružne stvari, odmah se nešto i ogunimo, bunimo. A u stvari, mogli bi to i sasvim drugačije da primimo mirno, bez ljutnje, da doživimo da je to za nas blaženstvo, da je to za nas u stvari kompliment, za nas hrišćane, blagoslov. Jer stradanje, kad nas progone zbog vere, kada nas sramote zbog naše vere, nama donosi blaženstvo. Za nas je to veliki blagoslov. A to je u stvari znak dostizanja najveće ljubavi, to je ljubavi prema Bogu. I kaže se, kada sve ovo ispunimo, kaže, onda Gospod kaže, vi ste so zemlji i svetlo svetu. Ili svetlo svetu i so zemlji. Vi ste, znači, uzor za podražavanje. Vi ste tada, ali kada ste uzor? Kada ste sve ispunili. Ne može biti neko sad kaže, on je hrišćanin, on je odjednom uzor. On treba da stekne, da prođe ovu lestvicu, da stiče ove vrline, da stalno teži ka svetosti i onda je on uzor. U tom stalnom trudu iznova, čak i ako padne i ako sagreši, opet ustane, ako padne i sagreši, opet ustane. Znači uvek se trudi da se opet vrati. I 1000 puta kaže, ako pogreši, opet će da ustane. Znači razlika između pravednika i grešnika, mi znamo da su jedni i drugi grešnici, ali Bog jedne zove, kaže, pravednicima, a druge zove grešnicima.
pravednik kaže, ako i 1000 puta padne, on ustane. Znači, on se ne miri sa grehom. Iako sagreši, on se kaže, Bože, oprosti, trgne se, vrati se i ponovo se trudi da ugodi Bogu. Pa ako opet padne, opet tako. I time on potvrđuje da on ipak srcem pristao uz Boga. Uz ono što je pravo, što je ispravno. I zato se naziva pravednik. Bez obzira što tokom života i greši. I on stiče svetost tako, bez obzira što i nekad ispadne, ali činjenica da se on vraća, on ipak blagodat Božja će počiniti na njemu. Ali oni koji kažu to je jače od mene, pa se samo prepuste grehu, oni, za njih ostaje taj naziv grešnici, zato što su ravnodušni prema tome grehu i ne rade na svom spasenju. Znači, Gospod je rekao, i kada sve ovo ispunite, kaže, recite, mi smo nepotrebne sluge. Pogledajte, kuća duhovnog života je počela sa ništošću. Da smo ni iz čega stvoreni, da smo ništa bez Boga, da smo još ništi zbog greha i tako dalje. I sad je počeo taj naš preobražaj i mi smo se preobražali i kad se dođe do vrha, kaže, recite, mi smo nepotrebne sluge. Šta je to? To je opet ništost. Znači, temelj duhovne kuće i krov duhovne kuće je ništost. Duha, tada smo bezbedni. Ona prožima, vidite, i sva ostala blaženstva. I pokajanje, i krotost, i sve ostalo. Interesantno, koliko je nama potrebno znanje toga, koliko je potrebno da budemo baš takvi duhom, jer šta kaže apostol Pavle, kaže, čime ću se hvaliti osim slabostima mojim. On bi mogao da se hvali, on je bio uznesen do 3. neba, on je video viđenja koje niko nije video. Ali on kaže, ne, hvalit ću se slabostima, jer se u slabostima blagodat Božja projavljuje izobilno. Znači, jer se ja u slabosti ne uzdam u sebe, nego se uzdam u Boga. Zato kad se čovjek hvali slabošću, daje prostor u sebi da Bog deluje. I kada mi sebe uvek smatramo ništim, mi dajmo prostor da Bog deluje u nama i da nas umudri, usavrši, uteši i da nam da ono što se da okusimo i u ovom svijetu život večni. Znači, ono što ne smemo zaboraviti, pored ovoga što sam rekao, ovog puta na sticanju vrlina, nama osvećenje dolazi kroz svete tajne. Znači, od krštenja, znači, pa dalje ostali sveti tajna, posebno među njima sveta tajna pričešća, gde mi postajemo kost od kosti Hristu, meso od mesa Hristu, krv od krvi Hristu, znači, postajemo na neki način njegova braća po telu. I po tome telu Hristovom u nama i po toj blagodati koje je to telo Hristovo isijava, nas Bog Otac prepoznaje kao svoje sinove i mi zadobijamo vlast da Boga Oca zovemo Oče naš. Eto, to je ono što smo ove večeri u kratkim, da kažem, crtama govorili o svetosti kao merilu duhovnog života, da na neki način duhovni život, znači taj naš način života u crkvi, naš način, duhovni život je jedan način da se ugodi Bogu. Najjednostavnije je to izraženo u jednoj molitvi koju sveštenik čita pre čitanje Svetog Evanđelja, ja često znam da je ponovim, kaže: i useli u nas strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobedivši sve telesne pohote živjeli duhovnim životom, svagda misleći i čineći ono što je tebi ugodno. I kada izanaliziramo ovu jednu rečenicu, koliko je ona duboka i koliko je ona krcata smislom, vidimo prvo da kaže useli u nas strah tvojih blaženih zapovesti.
on ne naziva samo zapovest, nego blažene, zato što ispunjavanje Božih tih zapovesti nas dovodi do blaženog života, do jednog života u punoći, u savršenstvu. Ali taj strah Božji je podsticaj nas da ne ostanemo u onom mraku i onom blatu greha, nego da se trgnemo i shvatimo da ako ostati u grehu, ostati u takvom načinu života, nas lišava večnog života, večnog blaženstva. To nas ne može, znači taj strah nas čini da ne možemo da ostanemo ravnodušni prema svome spasenju i to nas pokrene. Kaže, useli nas strah tvojih blaženih zapovesti. Da bismo, pobedivši sve telesne pohote, znači taj strah je potreban da bi nas pokrenuo da pobedimo sve telesne pohote. A zašto je njih uopšte potrebno pobediti? To je u sledećem delu molitve, kaže, da bismo živeli duhovnim životom. Jer ako ne pobediš telesne pohote, ti ne živiš duhovnim životom, nego telesnim životom. A šta to znači živjeti duhovnim životom? To je ovo zadnje na kraju. Svagda misleći i čineći što je tebi ugodno. Da čovjek ima takvu simfoniju sa Bogom, takvu saglasnost, da i svoju misao, da i misli onome što je Bogu ugodno i da čini ono što je Bogu ugodno. To je u pravom smislu duhovni život, to je jedan sveti život, da bismo mogli biti u zajedni sa Bogom. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete jeromonaha Dositeja Hilandarca, nastojatelja manastira svetog velikomučenika Georgija Ćelije u Ćelijama kod Lajkovca, koji je u subotu 20. jula 2019. godine u ovoj svetinji održao prvo predavanje u nizu predavanja koja će se tokom leta održavati subotom uveče. Tema predavanja bila je svetost kao merilo duhovnog života. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program. Zborila gospoda hrišćanska,